Jest tu filmik na свой вейсен, на плац яйчка продаем им за ту. ДДВ одваям. На здравие. Mama manka dobra wie, kam ją wiecie srce. Ne powie, tam je grad, tam je njen zaklad. Do njega pride do majorat. Šipa prek doline i prek hripa, nikol je ne zmaka, je edina njena hipa. Zipa, mama manka, brez prestanka, v ritmu funka je. Funka, katera funka? Kamor biti tebi v glavi nekaj manjka. Sine umir se, dej mi gmah, aj te bom tako skljuftala, da dvignu pit se ven v prah. Floki, pejcem Floki, Floki pejt mami, Floki pejcem, Floki pejcem, Floki pejt mami, Floki pejcem. Paket za mene, a za tebe što 100 švajcarca, daj ruku. Nemoj da se... Juče sam položio cankara i tako za 100 švajčara... I tako Džidžo postao Slovenac. Ha! Ha? Bolje? Смотри, kako mjane ljurjat, kako mjane namučljur. Konkretno mljenga vprašala. Prostite, gospod. Tovariš, še enkrat grem. Gospod! Tovariš! Dajmo še enkrat, no. Amazing grace, how sweet the sound. Sometimes I feel like a motherless child. Kaj gremo? Ajde, daj, ti si stigo. Kot so pa Joški! Oh, would you like to drink some coffee with me, darling? Well, I've met Mr. Bond some days ago, and he's very gorgeous, and he drank only this spring water, SV, that means. I can't read this, it's in Slovene language. What a nasty language, darling. Cheers to you too. Thank you.
Malce pomaš, no. Ja, depresija, štab! Depresija, stop! Depresija! Stop! Kje je Žižo? Superman! Čakate te! Gobe sta padu! Čakate te! Pa mal mi je počel! Čakate te! My God. Se moram malo pretegniti, sem bilo predolgo mrtva. Malo. Noge zora dala. Dobro, še malo te drugo. Takole. Pa bo dobro, pred. Se mi zdi, da nama vse kaj? To je pa tak problem. Radioaktivnost je tak problem, da nimajo raka. Budalo! Sorry, ma preveč sem te. Budalo! 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 Telovadna vaja, številka 5. Tišina. Čakaj, da je nekaj. Ja, pa da je okolo barem na tisto, ne na to. Še eno. Producentu se Bartoš. Meni je rekel, da imam kakor hočem, da z igralci delam. Časom pa ne. Sem čakala in jokala, pela pesmi žalostne, ptičicami je ščepljala. Zdaj pa 5 bližje. Pa boš popala, kupi! Mami! V mojem lokalu bi se prostituirali. Kaj vam je, gospa? A ne, mamica, tako mesno. Kdo se pa protestiral? Ja, kaj ste pa hoteli, gospa? Jaz bom kar enega vprašala. O, tovariš, oprostite, tovariš, oprostite. Gospa, veste, pri nas že 10 let nimamo več tovarišev in tovarišic. Kje ste pa vi sploh bili? Doma sem bila. Kaj ste z Kitajske doma, da ne veste, da pri nas smo zdaj gospodje in gospe in ne več tovariši? Zanimalo me je, zakaj niste probali umetno dihanje se z gospod Banko Žnidar. Eto, da jaz ne bi mogel probati. Ja, bi mi tudi slabo ratalo. Imate prav. Sem pa probal umetno dihanje na sestri Pesi. A, tako. In še v pričo naše pacientke sem opravil en tak telesni pregled in moram priznati, da je sestra Pesa v izvrstnem stanju. Kaj mogoče se z mano kaj narobe? Je mogoče se z vami kaj narobe? Je mogoče vam sanitarna inšpekcija kuhno zaprla, ker imate mogoče ščurke pa podgane noter, ali mogoče imate solato z jajci od lanske velike noči, ali mogoče kaj tacga? Gospa, nič od tega, ampak res vam povem, tle jedilnica za dobro situirane ljudi, za vas pa je menza preko ceste. Prosim, izvolite. Oprostite, zdaj vas imam pa rahlo dovolj, zaradi tega, ker sem jaz danes v svojem življenju že zelo veliko hudega prestala in zdajle sem lačna. In če sem lačna, sem živčna in če sem živčna, vkljofotam tistega, ki mi prvi pride pred me in to si zdaj ti.